NDC amanyakofo ya won central for shemu na se na woda no de se wa Asante mantem no enipa aduosiam ye no 62 a womo presse womo ebekura dibra hodo mede amasa amanyakoi wo mantam nim no watoto won nyina no awie aduosiam yensa ebefom form so no emu aduosiam yenu ene baaye ema ye Vett omu wo mu nyina efa mu a yampamo bia owura Sylvester Mensa oka committee no ho editor dwa se ye hwe adibia edin tokwa beba ena ye yi free and guidelines no afenso nia edi ahonto eni ekruye beba ena edi two guidelines no obi ani ho a ye yi no free mu obi a offer form so obegina no ba kono is qualified wa ye djuma ma party no and there has been no single reason to disqualify anybody. Osan editor dwa say edise wo mom kwakoto aba no eyi akandifu a wo mo safata no matimi agitumi no FMPP amanyoko no ensem. Yeah, sure say elections so be koso kama branches no any constituencies no be hwe na wo ma elect wo mo a wo mu dwen say ye de tumi no hwe wo mu nsa wo betumi adwuma ni ye ama region no afenso branches no so be hwe say woma yedi tumi sha wo musa umbetuma adwuma ye no wom de tumi no be sha wo musa na adwuma no de onim adwuma eda ho adwuma na eda ho ni se 2024 elections no e se yen wini no kama na obia ni nje enye elections a achinye bia bebe ho na eto manfo timu se de be amoso betumi ato abade aba ho omo gyegyina nyina no bebi o hon mani nipa be se edu ine gina bebi o hon nipa be se nkron bebi o nipa be se bia enum mu nyina monko na monko ya campaign devoid of insults nana awuku denchembo amane eboni